iti dati agundaway, live and exclusive, ni Ma'am Mayulin Filomena, manipod po ti Paway Ilocos Norte, magidadaulo po ka iti Hog Racers Association, dita Paway Ilocos Norte. Ma'am, good afternoon. Thank you, iti paay mo agundaway, iti programa tayo damdamag ni Berto. Naimbaga malim mo, apo Mayulin Filomena, ma'am. Pagmamali mo, Sir Robert. Okay. Okay, ma'am. Okay. So, mabalin, i-explicar tayo, DJ, procedure or wagasyo. DJ nga ruti dayawat ka nga programa. Gatangin nyo ni Baboy, kani agpatpatanor, itinangat-ngatong, hindi may ituyang nga presyo. But saan niya apektado? Ti presyo yo, ije merkado. So, kasano nga nag-come up tayo di kastoy nga disenyo, ti may isang nga programa, Ma'am Mayulin? Actually, sir, nagtra-trial kami matidi, nagparparty kami matidi, nangiput up kami, imununa kami nga nangiput up ni co-op ni. Nagsangkasat na madi kami matagkinawatan, nagsisina kami, ito nga ito na ituloy na nag-retain kami di asosasyon. Ito nga, amumi nga deta 190, kumikita nga talaga di Nintendo Treta, nagkwengkwentaan ni 110, gross margin nga talaga at daki pati nitgandot ka. Yan, nagtulpayan na yan. Iso nga, kunani, hindi ko ati, idaw-dawat ni si LGU, hindi ko 200 lang kuma. Si Ma'am Nenting niya 200, at laklako damot nga nili, duwat 250. Yan po nag-ibabada, adumot naglalako ka nakuha dati 300, isong okay lang na pwede na presyo. Kaputa, aduti may palpalapayag kanya na actually dito yung batak sa work nag-aala na kami mag 200 kada 190 kada 195 yung sila problema mi nga ni nagsiyahente nababamod na unay yung pinag-aala na kami dito pa na hagli sa ron so ipasa dapat na road 200 kita batak ipasa dapat 195 na madamdamag naman basta aduti suggest kanya nga ubasidad kami manan dito nakatugaw Paway ta ireklamo mi kano dagiti yung ahente kunak free trade tayo madi tayo mabalin nga paritan ida nakbat ta analyze no dito kaya nga itod kada kwada halap pa ko na mat te problema mi mat sir awan mo't agala ka dagiti baboy ni. At nimit vendor, no nadamag na nga 170 tinagalan ni ahente, 170 mo't tinagalanan. Iso nga ni ahente, ibabanan to manan, ipanan to mga 116, tapno adalang makita na mo't liman. At sir, dati kwan, nabayagan na kini nga plantado ni, di mangipot up di Westo me, di Palengke, yun. Kasi kami nag-racer sir, very busy kami mag-anin, awan mo di maayaban nga agpantay, awan mo di empleyado ni. Tapta, nagpagpakaasi ang kadagiti active na member tayo laki hag-racer na lumabalin, uri basit lang kitaon tayo, tulong tayo, kadagiti pada tayo nga member, uri kadagiti ilang lean season nga karigat naglako ko na. So nga nakabukol kami ti team, nagala kami ti 190, insurot ni matlat at presyo da nga 300 dito palengke. So, ititamo mi ti adlako sir ako hariga, talagang hariga adlako. Gusto nga intulag ni kadagitay pagalaan ni ti baboy nga member malati hagtracer nga tulungan da kami nga order. Actually sir, ititamo mi ti adlako gudwana la tinalako mi. Ti pagsayaan na lang at daytoy karinderyak alaat amin ka madimalako. Kung nga taksil nga sakripisyo mo, sir, kaya nilang makatulong matipada ng hag-racer. Okay. Okay, so exclusive DJ presyo yo from within the vicinity of Paway only and for the members membros kadito asosasyon apo Filomena. Sir, talaga nga para member lang dito, sir. Member lang si Paway Hog Racer Association, sir. Okay. Yung pwesto ti so at the pwesto yo di tendaan nya dito ta pakailakwan di gatangin nyo kadito kamiyembruan nyo kadito Paway Hog Racers Association. Alawon sir na
na-itsempo la unay sir, ta ada ka memberan mi nga dati nga ada pestuna, tatan ko na nakada kami, kita, injak kaya nga i-maintain di pestugon, kaya yo ituloy yo, kuna na. Member tumat iso na ti Hagracer, iso nga, okay, baro ko na, pagsasalitaan tayo tulad na nagastugon, basta ada internal arrangement member sa sir, at itinulong kami, umay matubulong no daduma, halo no daduma. Basta amin nga ko sir, na example la unay dito pinag-way na kadayjay nga pwestuna sa dito tariga ni nga lako iso nga nakaala kanya Okay. Okay, diyan sa Paway kasi tinumrumar kada kiti other municipalities 160 up to 170 ti per kilo ti live weight ha. Dito Paway isumit nga kastamit nga presyo, ma'am. Injak may baga sir, no kasano ti pinagal-ala kadagiti pada nga meat vendor kita palengke ni sir. Kas matamtamat ko agi pagpagamat ka dagiti member ni ti Hagracer, kasala kas sir. Dat kimat kunan ni kuma, uray no agi pabaga, basta isurot damat nga ibaba, jay presyo ti karne, ngam sambat. Ito nga kunat, uray may sala di parsyon tayo, dua-dua, basta at least makatulong tayo si member tayo, sir. Yung 190 nakuha yung flat DJ, regardless the size or kilo ti baboy, flat 190 diretso. Haan, sir. Haan. Ag-bracket kami matlang. Ag-down 5 kami matlang. Okay. Yung 190 up to how many kilos? 100 up, sir, kat 190. No line of 9, 185. No line of 8, 180. Kasi, sir, ito pa 5 pesos. Okay, 5 pesos di pagbabaan na. Okay, yung 190, halimbawa, yan yung pinakamataas kasi more than 100 kilos. Adda pa'y lakita ta pwestuyo, adda pa'y la paghupayo, pagrentayo iti munisipyo, adda pa'y la ganansya, yung 190 sa 190 or 185. Ma'am Mayulin. Adda, sir. Medyo takal sir, adamat talaga nga maganan siya ni sir karayjay. Kat maddi kami pa'y kwad sir adjay, maddi kami pa'y adlong ganisa, maddi kami pa'y at chichicharon. Talaga nga karne lang jay lalako di sir. Okay. Okay, so yung yung pagbaba, meaning to say, no analisa renta deti saritaan tadata, Mamayulin, dakkel ti kita, ti agparparti, kadeti panagbaba, DJ live weight, kasi di met bumaba yung 300, Mamayulin. One sir, one. Okay, haan nga awan ti obserbasyon nyo nga maparnuay ti misunderstanding iti nagbedngan yung miyembros karigiti pribado nga aglaklako iti karne di tatsendaan Apo Filomena. No, da kami sir asat kwa, mapamiyamin matipila dagiti baboy me, handa mga magabanan. Handa nga magabanan sir. Iso nga teko na kon, dagay may isang apartyon me, kami nga malako nga talaga, kaan nga diretso nga malako. Iso nga da kami nga member, da kami matlatag ti tinulong sir. Teko na kon, iti damo mi tagparti, may kadwa ti agparti, at dagutwa na nga magdinalako, ipagsakaan ni kanya. As presidente, ako talaga nga suportarak mat, dagiti kadwa, iso nga nalaklak ta, at least, siya kada karinderyak, malakok malata. So nga, dito nga aramidom mi sir, para ti member ti Hagracer Association, haaming ranta, ti makikompetensya, kadagiti meat vendor, dati mo, nga iso ti alada sir, 190. Dati mo na iso ti alada 190, 300 mo ti lidbet. So nga, pinagpunat, gusto lang dahil nga presyo. Okay. Ada man ti members yung ma'am, ang dita Paway Hagracer Association, within Paway, mano? Idi kasagsagan ti ASF sir, umabot kami ti 276, around 300, more or less 300. Idi nagmaumawan ti ASF, adun ti nagikat. Tatan takarigat manan ti aglako, ta impose ko manan nga ada pwesto me ti Paway Public Market nga baboy laan ti Hagracer ti Maala, adu manan ti mayap na agbebet. Kaya doon, nagsubli, kapunta nanginginat paggatang yun, ganun ba?
Iso nga ko nakaroon, sir, manudad do maupayak mo, dagiti sakripisyo ni, mangrugay kami, di nakikuha kami di AFF, nakisasarita kami, nagpagpakaasi kami, di ko ano, dam kuryente. Anak, dagiti nga naaramitan, kaslala, nagmau-mau-mawon, manito din na live break. Hindi man lumaka ti live break, ako, magsupita man ng Hmm. Alak, gaputan na irogini, nagkaming officers di Paway Hagres Association, at dakam latagtoy nga manggabgabay kadigiti pada mga Hagres, sir. Okay. Ma'am, what if, nusyak ko ma'am, miyembro akka ti grupo yo, ket ti baboy ko, let's say, 10 or 20, and ni Maki nga kadwak is 5 or 2, may isa, kasjay. Ket no ipilak amin DJ 20 nga baboy ko, so baka awan mabagin DJ basbasit ti baboy na nga moduding agpila. Apo Pilomena. Sir, syempre pag sinublato ni matindaan mo, dapat. Okay. Mat nga gaputa bayan tayo JP lamong kasi ka nga diretso. Haamot, sir. Yeah. Kasi da kami nga officer, sir, kadumot baboy may nga awang pa impil-pila mi pulos, sir. Pag digbigyan mi pala nagkipinandar. Okay ma'am, saludo po ako. Nangat nga kasi di mo natatayan, yung analysis ko parang ipapangko, nangat nga to lang aro din di pangalayo kini agpatanor, saan met nga apektado di presyo yo dito market. Okay, so adan mensahem kaditi miyembros tapnon na mas klaro di pa nangipila da kaditi tarakenda. Ma'am Mayulin, please go ahead. Apo nga pada nga Hagres or di Paway, tekang karayon kung nga ibagbaga, nurigan-rigat, at nakamlat ka nga officers yo, nga sarkod yo, kan sanggiryo, tinakay ko pulos baybayan. At dati pinaglapo ni Apo, ti merkado, ay ti public market tayo, haan mi nga rinanta nga agnegosyo kami. Kang karayon kung ay bagbaga, ano, asin no, timayat no, umay mangtod, ipagpuunan, asin no, timayat no, umay mang-share, uray 1,000, uray 500, kapag puunan tayo, open kay lapta. Dikit ay baboy yun, namnamaan yun, ipila yun, adayo pay jay, pinaglako yun, ipila yun, tapos tuntuno, maibos dikit ay dadanakal. Laban lang, mga Hagreser. No, adan tulad na panawon time nga ngumato man nun, tilay way. Okay ma'am. Maraming salamat po. Once again, thank you very much si Tinted Magundaway nga makainuman da kay iti deto yung aldaw, iti programa tiyo Damdamag ni Berto. Thank you very much and good luck iti deto yung ganwat yo nga makatulong ka iti Hog Research dito Paway, Ilocos Norte. Thank you, sir.